پرتوکخانە و وەشانخانەیەن شامێک و ڕۆژێک ji ڕۆژان ڕۆنیا ژیانە ڕەوشنبیریê bûn li Sûriyê niha bi dikanin pêlavan û peregorînê têne guhertin. Çand dibe yek ji qurbaniyên krîza Sûriyê. Mihemed Salim El-Nûrî xwediyê sê pirtûkxaneyên mezin e li Şamê. Pirtûkxaneya wî ya Nûrî ji sala 1990 ye. Ji ber krîza Sûriyê û wêkêmbûna hejmara kiryaran neçar bûye ku yek ji pirtûkxaneyên xwe bigire. Niha metirsî li ser her du pirtûkxaneyên wî yê din jî heye. نحن مكتبة النوري عندنا 3 مكتبات بجزء مسي برتوخانة لنافشا فيكتوريا هنا علم المعرفة علم الكتب وبرتوخانة النوري ما هيفيها بقونف شينو برتوكان بكرة وبخينا لكاري ملاواز بو تفجر كيم بو لو ما ماجش برتوخانة قرت دبك وأم هردوي دنجي بقرن بلشنا نسكر بەریادەمێکی هاشتاگا دیمەشق بێ pirtûkxane belav bûbû. Ew jî piştî girtina yek ji kevîntirîn pirtûkxaneyên Şamê Nobel. Xwediyê yek ji weşanxaneyan jî dibêje. Ji ber bihabûna nirxê her tiştî li Sûriyê, niha ewlewiyeta Sûriyan kirîna nanê rojê ye. Xwendin ji bo wan negiring e. ثمن الورق والطباعة والتكاليف بهابونا خرجين کاغذان و چاپکردنه هیلا کو نرخ پرتوکان جی بلند ببه اف یک باندور لسر فروت نکر یه خوینر ایدینه ما پرتوک کرین اولویت سوریان نها خارنو جهه اول خارنو و خارنه دگرن هر تشت بهابویه خواندن نگرنگه نها آب خارن گرنگه في شيء أبدأ من القراءة في الأكل والشرب. Di krîza li Sûriyê de sê pirtûkxaneyên bi nav û deng li Şamê hatin girtin. Bi şûna wan dikanin pêlavan û guhertina pereyan û xwarindeh hatin vekirin. Ekterê Sûriyê bi nav û deng Durêd li Hem carekî di yek ji şanoyên xwe de gotibû. Her tişt bi lîreyek ye. Nergîle kesî naket zîndanê de. Lê pirtûk xelkê diket zîndanan de. û gelek caran pirtûk û hizir xwediyê wan ber bi darvekirinê ve birine. Dibe jî piştî 10 salan ji şer welatiyên Sûriyê ji xwendin û hizirkirinê westa bin. Êdî ya giring rizgarkirina cane di wî welatî de ku rojane şer û kuştin lê heye.